جبو مجارة داگیرکردنا سرکانی و گری سپیجی بینرنجا یعنی دناوا وان 6 سالان ده 40 وان باجاران به تایبەت لسرکانی قومی نها پارێزەر جوان عیسو برپرس اوفیسا تێکیلیان آ کۆمیتەیە کۆچبەرên سرکانیە لەگەڵ مامەدەیە برێز جوان دەماوە خۆش بە د سرکانیە ده دناوا 6 سالان ده چ قومی به تایبەت دوارێ کۆچبەریە ده دوارێ هەبوونا شێنیان ڕەسەندە دوارێ گوهرتنا دموگرافیک و هەروەکی دەستەسەرکردنا مال و ملکان و حەتانە ها کاری بوو چ در حەقی سرکانیە ده کۆم کردبە دەستپێکی ئێوارەوە و ئێوارە تەماشوانی و خۆش بە ڕاستش خوا ئیرۆژ دەبێت 6 سال سەر عێریشا دەولەتا ترکل سەر سەرێکانی و گرێ سپی و گدەوارێ هەردوو باژارە شخوا دە ئەنجامێ وان عێریشا دژی خەلکێن ڕەسەن سەرێکانیش خوا هاتن کۆچبەرکردن يعني خلق سريكاني شخوا يرو د قامپا واشوكاني وسريكاني وقامپا نوروز وقامپين ديجي لسرانسري باكور رجالات سوري يرو خلق سريكاني وغريسبي كوچبر بان يعني شخوا بري دروجا جي وك قوميتا كوچبرن سريكاني ما وك حصيله ما اشكالك المدار راغاندني يعني براسي روشا هي سريكاني دي روجا او عێریش هات سەرسەرێکانی و داگیرکاریە هاتکردن ئەو بمپێکردن هیندەوان دکن تو گوهرتن درەوشا سەرێکانیە نەهاتی چێکردن هم عالیەوەی حقوقی هم عالیەوەی ئینسانی هم عالیەوەی ئەمنی یعنی ji bo wê jî ew dagirkerî heta roja îro berdewam e koçberî berdewam e xwe me eşkere jî kir serê sadî 85 xelkên resen ê bajarê serêkaniyê îro ji derveyî serêkaniyê ne nêzî 6500 malên serêkaniyê di destên grûpên çekdar û herwa malbatên girêdayî van grûpa kêleka wê jî zêdetirî 3000 malbatên goşder ve îro serêkaniyê hatin bicîkirin. Yani ji bo wê jî em giştî bêjin ew pêkirin û sûcên li serêkaniyê têkirin heta roja îro berdewam dike û ew hijmarên gu em didin ragihandinê bi rastî hijmarên yani metersînek xwe yani gerek herkes jî zanib yani hijmarî bitirsin yani gava got bajarekî wek serêkaniyê xelkê we îro ji derveyî wê jiyan dikin di heman wextê de ev bajar wek serêkaniyê û girê spî û Efrîn yani em karin bêjin ev coğrafiye ji Sûriyê teva hatî xwedkirin mixabin dibin serweriya dewleta Tirk û grûpên çekdarê girêdayî wê. Baş birêz ciwan we ji bo dosya serêkaniyê bi taybet ku hûn komîteya koçberên serêkaniyê we çi kiriye li ser asta heremî û navnetewayî yani hûn rewşa koçberan çawa dibînin vê gavê dîsa dosya wan ev belge û agahiyên ku destê we de we gihandine kê çi bersivil we vedigerin di wextekê de ku yani niha xelk li benda vegerê ye ji ber ku rejîma Beas hatiye hilweşandin û hêvî bêtir bûn ku xelk vê gavê vegerin. Yani rastê wek komîta koçberên serêkaniyê hem bêtir aliyê wê heqûqî yani gerek yani name gelek muzekerên heqûqî û qanûnî û gelek hevdîtinê me jî gelek şandeyên hem koalîsyonê hem şandeyên goj dervetên Bakur û Jilatê Sûriyê hem ew nameyên gomeşandin ji Wizareta Karê derveyî Amerîkîrê ya Rûsya yani tewên yekbûyî ji xwe me gelek name jî şandin got rewşa serêkaniyê îro di metersînek mezin derbas dibe ji bo wê jî yani ew hevdîtin jî dewam dikin heta roja îro yani wek xebatekî sereke heqûqî di hundirê komîteya koçberên serêkaniyê bi belge û gorî heta ne raporên girêdayîn em bêjin rêxistinên heqûqî ew komîteyên di hundirê Bakur û Jilatê Sûrî ew di hundirê Sûriyê de jî gelek raporên nav yani nav dewletî jî em derketin yani nav de raporên Human Rights Watch yani gelek raporên gotin got tiştê li serêkaniyê îro têkirin sûcê şerin sûcê dijî mirovahiyê ne lê mixabin bêdengiya civaka navdewletî heta roja îro rûxmî got guhertinên piştî heştê meha 2024 di Sûriyê de hatin kirin yani gelê Sûriyê tevayî di nav di gelên koçber yani bi pêşwaziyek mezin got Sûriyê derbasî merhelekî nû bibin lê mixabin
يعني اف مهي جو درباس منجي دمك دريج بوجي حتى رجع ايرو نه حكومتا بجوهز يا شامي رغم يقو ام تف دزانن يعني دوان ما هذا شام بوك مزارك يعني هركس او زيارت وچونو هاتن جي هركس هات كرن لي وك دوسين هندر سوريا دي حتى رجع ايرو دناف دي دوسيا كوچبران حتى انا بشكل جدي نهاتي نقاش كرن يعني رغم حتى او سوزن هاتن داين او اتفاقيه ده ازاري امبيجن دنا برز مظلوم عبده واحمد الشرع سروكي دمكي سوريا جو خالي وين يستركت ناب خالي وين يستركه جو كوچبر وگرن جي خو لسر عرضي حتى رجع يورو تشتكي روش برز جوان ننهال لسر عرضي خياد بكو اف حكومت يعني صوزي خوش بوفي كيف جيناين برسا داوي اجوابكم بكرتاي نها سركانيه وغريس بيجي وكيوي دبن دستي كده يعني براسي كتيبن دستي حكومتها فغوهزدا وكيكو او ادعادكن يانجي نال غور اغاين و ايكو جندري يعني الغوري اغاين ما الغوري رابورين ما الغوري روشا غو امد شوبين جنيز الغوري غو روشا ام جندري سركانيه دو باريزن اف هرم بالتمامي امكارن بيجن خاكا سوريا هاتي قد كرن يعني زمان تركي برين تركي منهاجن جولد بستانتين تن يعني تم كارانين مثلا ابوري مثلا امني يعني امكارن بيجن اف هرم حتى روجا ايرو دست او جروبين چقدار او مجالسين قاشود بين ام تمثيل خلق سركانيه دكن او مجالسين هم عسكري هم مدنيجي او دبن السروريه او دبن ريفبريا دولتها تركدن جبو بيجي ام تخوازن يعني هم جبو راك هاندني ومجبو هر كسي براكس من خابين وخجي نخابين روشا سركانيه تجو هرتن حتى روجا ايرو نهاتي كرن يعني حتى بري فتركي جي مديد بو درباسي مرحله كي نهو دبن دخوازن مال وملك خلق سركانيه ايجو دست دانين سر دخوازن يعني خلق ما بكرنجي جبو وجي ام دور جي ناخن جو حكومتا شامي حكومتا بغوهز شامي او جي شريكه في سياستا جو حتى رجع ايرو تي مشاندن جو هرتنك ديموغرافيك چه به خلقي وي كوچبر فين ورسن شو جي دركتنا يعني لسر في اساسي افازن في سياسات بمشين جوان عيسو برپرسه تکیلیان کمیته کوچبرن سرکانیه گلکی سپاس هون بجاری بولتنا مابون آگاهین برفره در حق سرکانیه دب مرا بپار فکرن سپاس